Joy friend of Makoba Ediba attention TV so ba na attention but we pay attention na say person unya botre na de ebeka bia no utie any yie your friend Tvgh anan o friend Mary one mama mfie miensa 3 good years now they can mfie mo wetin so friend Cristiano Ronaldo CR7 on YouTube ai na ba bia wu me say there Cristiano Ronaldo no match mu da because yeah to transfer near ko Manchester near ko ya ka say ba be kotoko na ye wi alright time mo ga samuni Ghana ade chi na ya ntinse foforo na se yanda agrabe sie se be jo ye wo ha na ehun se yes Sɛxy don be unity akwakokum eye MP sitting MP yes a retired MP sitting MP ai eye JB Danquah na ho ha na ye chi no start body no obo we no obo wa body wa bo eye honorable Canada Japan din wa bo Mahamadin wa bo ejese aba ma ne de obo IGP Danquah din bo eye Kofi Sarpong din na wa bo da mana afo be sa na obo no nza din iti aba ne se so de be hia eye obi onim huhu ne hunam hina nsem na ajawa be chichiri mo kire Maton sadi afre eye Miami difo ai odi ba kope eye prophet entry ene ne ba yitwe komo ka ho na yema na kwa ba prof aja michia wenye oso apo mu e mako prof kasi na wo ye why fresh ma say ai kolebu yomo kolebu fo kolebu geta no yomo bi ho obada kolebu wa na say utimi ni bubu penede yomo na baka wow ya the company so fresh and they hope you watch that. Okay prof so the ekoso we tua Sɛxy don sisi a o bomb police fo nyina di defra o ye pepe die and spiritually no o ma sa no money we da say e say ade bia wo de free bi be si o hono na esi o sunsu mansa okay Sɛxy don na nyina dwe no de kasa that tormento ni padua no nti amana yure fi ni pakro di bone no okay jo bako so apopo ni padin sa how on say oh say bi atoa ye di sigam ni e paiwi ni yi amana ye di ade bi kam ritual asade wi ye ye di chefom ye di prayer atichen di sisusipe eno anno oh ni ye do ho na matade ka wansa wo ye hwan so bi kura na di money e dey say o kai kura say ni po na di money so what I say enti e yade a eno na betimo say akoso o Sɛxy don abrabo sa no mo di aye no but the bad thing say obetimi asevu no because of prison or no what's the prison dan ankasa wo dro seten odo na bo mu aspect na say sa de bi no mo di aye Sɛxy don enti a bad thing so betimi take from aw be kai kura ka che nipa no on te se we fi prison ana obede no o fi prison ma asem to atwa ana obede no and so ka che obi a ye nyu na wanga so already wa boni ba 500 din yeah nti ene na koso Sɛxy don abrabo because born abo Canada Japan din e be bo Arabians anas din ena obo nkuru Mahamadin nyina e bo mpanyimfo bi because forces na e taking sa kobo di ni ba adwini mu ano abo ne na de abo enti eye monwa se obobo di ni eye ne se DSP Kofi wachi na nim so mo free na mu no mo e manufacture match it sekan no so what I say ena osesa atam no dan pare enye what do you call it IGP no ba IGP na yemi sense se na ba IGP a that time no nya IGP na den no twen aso aka ana obi na akasha na no obi na akasha ni trim so meka so what I say ana ya twisted adwen no because to me wo because to me wo ho to me we betima chimu se bebi mfu ya ba koto bebi mfu keto no na ya sa de ni chimu adwen eno so wo ho but me make can say yemi sa say enne no ede no ba ka che ni pa ba giedi obi a oka bibi obi anyini but court de emma na kwan so timi gina court nkasa na ne obi o won fa ahodi but the problem is saying identity or yes sir the problem pa and say so odi fo am ya tia say o manwene no ya timi na bi na ya chechire no ade ba ko pa obetimi ya say it doesn't have a freedom
because freedom no onya ne nya ne chena because of case na da nya kwala case it take spiritually and it take physically because nipa no wuye no moja gu form so your mind this year so the ofia abusiam no so asori so na bibia sa yebetima chichi JB na nkasa na crash no ntumi operate okay but ayet ten no kura so be den ebepie enti na make can say Sɛxy don't know onwa no ho abotre court ndi yede baba obekọ beba but won say the time so and e say no enti Sɛxy don't know na busuafo wa eso bitimi sorry omoboa obode hie no e wo fiaso in spiritual way na otumi kasa no ka no kura na otumi bon konfo poten so ma omudi enti sa na se be kwa do 10 years a foolish case wow foolish case because beba no kura bo wan se so bo ba wan fodi a afasa ma fo so be so le etia ne se mini wo hwe obo mi dia ede adechi no odan wan so le ya wan na ekunu untumi ko so bia into this a person and call the rare name ye hwe sunsun ka den na ye betumi dia yesterday don do ma obetuma bo the rare name ma men chira wade ana me ka chira wo se ye chimu a de so bade wo nti hai kwa yetimi fa nyama bibiri ntudwa Sɛxy don do abusuafo so mo mpedi Sɛxy don dia eno maka so ni nya no nko de okon so mo pena no so mo fa so abusuane dia etwa so mo sorry mo dane na twene man be pa no mo position na no ba no so eno so atare a wa sha mfifiri abamu no ene ye de ye eno ene ye de dane e de ya yinunum ya nunum ye aha ani spray bi ene ye de be nti wo ye wi ale data na koma no o shepe ne be ba no so ne ya chichi ne bia o baba back nti no ka say wow wo ye ne den o say onko demu nsam be sana deputy but because of ebia na busuane ntumi sorry busuane ntumi nya hwe nti ne be sia de say obekeka ne kwa yesere say sa la shine bi twa ne wu o aka ga sana chewa what you say won't branka na we wu Even crowd, your man cry no by body engine because we didn't go body bebre. Oh, and it's our set public not the engine. I make a chance. You make engine be more. I make a choice. I dear piano. I will use so. I want to be here. There's a commerce. Says don't know. Only of your upper hand be on the born for spiritually. Sana be. Okay. Nti so obi pa ho ban bona oba oba yaman. Oh, why not? Ahobambo a efiri nya mekroje ebi wo ho. E de bema ho. E be da na yama ho. Pepepe. Yen ka won hye. Na mu yibi bi kwan no. E de yama ho. Abrochefo bre odi. Abrochefo no ebi ha atwen. Ebi ha atwen pa. Nti no se me na me che se me ye adwuma ma abrochi ni a. Ada se meka se ebi milliard na ma. So na ya hwe anase memo aba Ghana na ma hwe but so mu gidi ya free because I say Ghanaians for be no kura wo say emu asofo emu malamfo emu ho ma me bia me hwe no wo say me no ma na kire wo wa fra me am say me fa no ko fra Italy okay na Italy no fra no but kai some years ago me yade ma no ma bibia ko no nkase bi na no dia dance so ka ko ba to akere ne ma ya ma no na nenso ye se ne etie afero ba bi no ni esie o so ai nkofo hakim accounts the WhatsApp page no mo di bone officer me yes I don't know mu yo me ka bia me manuma sem bia ka chire president me ni chama me de me WhatsApp line e ko di sa bone no anase me di ebe sene pornographic ne loto ne sanya ma no nti me pa cho me ni mo hwe on fa nche me na me ye odi YouTube mo mo tema se no etemase my mama na ntemase nti me video kra kono ha so peso beti on peso behwe na ne de o frame ayede en ne de o frame ayede se wonu no ho no kra na ewo mu nti afide wonu no ho nti me so de me mfa woko dem so e nyame nipa fa che no me nyame nipa me de ache na emu e bia da the moment no o temase anka me cheche mu kira wo one temase be de mani mu guase ene kwa kasa o kato me so magia tu me nsa ma un champion officer me yemfa so de a ene ka che wiase nyina se papa me yemfa so ma me
So what I say? When an any fry yesu ye bi say say na Martinius I will say e say the be anya me mu nya be e bi na esie say the be anya me sisi anu wow abroche for the social media abroche for the social media omo free say Ghana mo mo social media nya papa ben ye egumu na ye papa na ye kitu e bi ye ni 10% ye ni 10% me ha baby o me ko nwiro mana me ko fa me gunsa do at 12 midnight e me nwiro so for gunsa why not me gunsa can come the Numbers 28 verse 7 can kind Psalm 75 to 1 to 10 never be also for ye dey asie mu hwe kwasia dey atwa mu yo kwasia dey atwa mu see ye Palm Sunday Palm Sunday Uze asofu ye Jimmy for udifo dudentwefo wanga sa colleagues no asofu trimo de papa omo ye udifo how ye udifo so for upon ho ban wo de wo ba kire oban say meet me mo ho ban ne kosofu we no mo ho ba ma ho no ene ya so question no on fan but me am kire metimati menkan so na ma senso gutire mu tie de yo me hwe me foda wotagum aso me kan the yellow one na me de adwira gu so no haba wa ko de be nka na ma bompa ya na ma so so na peja me de so ya brante pa ho de pa be utimi so a wow won so tumfo ba nunum ene ehye ene nyama guade mu a ode ba na ntwa ba dem no ode ba na ehim nipa ne ko ne ba ya prepare tumfo na oba ya prepare no asoba e no bi di 2 minutes na ntu pa akotrai something be so wa bere won so tumfo kasa ma ne hebi akasa na mintie oso no be for na di semfo dia sikadwa kwa nchawo Ọmọ sikadwa discipline. Oh, I see. And so shall be a Pentecost na president ni be wu say me ma yesa ni no ma so de me pejan so na me ye tuntum njuma. Na me bo me ma ho ma ga se we dey free nya me e ya bosom sam. Be Palm Sunday ni de won ga che Christopher Palm Sunday ko to bia be nko mu ye papa. So wa ba me che me ka se fa red man na fa sinap ko dina ba sinap gun sa. Ko ga se abosom sam. Me bo a woni ma so fo gun sa o Ghana ha. So me bo me di che we me so. Asofo pen fo dodo le gun sa. Nya twa. No dia asore man good asore dan on fi so mo asore dan asore man ni asore mu go asore dan na chi no just podcast praise the Lord hallelujah amen amen bon zama yesu o preach you asore baba for the count 2 million 5 million 1000 2000 if you believe the word as preach is very effective to your life come and give 1000 offering come and take the come and take the offering now the car o fi so we ya chichu say ayi baby mfo I didn't say kunachi it's also fun baby kuya wa kumankasa ini fa pie so ba ho ba ne Yesu Kristo kwa ya de ma me kire wo me pese be dia kuro I don't know where Yesu Luke chapter 2 verse 24 oni ma de ye ma Yesu ya wu Yesu fo no papa bi ne dindi Simon ohutuni a awurade kasa chense wo me ma wu ne me mo atnase no wo hu anuonyam bo hyeba no na ye wo de ba wi fa na mra wo fa abo e frɛ ajenkuku mienu ana abro no ma mienu mo fa menkensu na mo fa nyama keka ho na mo fa nwiare no ane apam dada ayi apam dada ye ni ta ka bi do ko Deuteronomy so na me kyerɛ wo wow enti nyema bi wo ho a etase yetimi ye nyema bi wo ho a ese ni pot bi bo ho ban me so na pa me posa me haba na me nyama frafa na me tare me wi a me ho wi a na se matade because me say me ko kasa na no ma me bi ko kan sampa okojo bi da chire bon oduma so da no atwa hwe no awu wawu eti ya tia sese ade o de yesezi don e sunsuma de ya money pretty na gere adwene mark back to da on ti se sunsum kasa me sezi don not in prison but make my friend crack to ahwem nya no dwa o pesi ye bi o set so be ni life obi ahwe di fa na matu jaw ya woni pa won wa je se o de o ye de ya bebu enti won san krofo na de di abrochirefo na nti o me ya wa je se o medu ye nsem de a
na say dey kwase papa ba ada you be free obi ahwem ne eno you be ne life and I no ma me bi wo problem so mfra ko jan fanda o de ko jan ne da dia no ho mo ane keka no ma fa na de na mo no so bragana na me nware wundu dware ho ban na ko na ye free me ye tumedro me say ya poison me wo de ma dey stop here edwaye chi nsuo na wa biare ta edwaye chi fam no eno na me dey snap fra na me no mo ye nsuo no me no ye within short time me furu na ho na twetwe nya no hwan edware ma ukosae ani dia mfa me report edwaye se nyem fie me bi fie ma ho makona chat ma ho me ne akosa bi obi fie edwaye me hwe ba bi ya wo horo odunso gu ane fa me ho bai ayo ba ne edware ana me nim se fie vri nyina wa edwaye fa do fie ri ne edwaye o eso ba na me se me ma bi dem dia fra no ya bo odua na twetwe kwa obeka sida eso me bi for me ko fire me wi na me wo horo me ho nyina snap ne e fa mo atete no me gina wasa na furu ne twe ene ye chese bi si wa utimi ye bibi odi fa number to there me number is 0543 419160 the next line is 0553 404062 me ne wasa o from my fa Jama City na me nka jose me so pa de nyama ba yo dua bi kura uso ma na adane owo ye ne ba ha life no one said life odi obi ti abrochire wa hwe be ma na nyiska wonye ska no wie be ma fa oba afoforo ene neti abodam papa ha ho kacha so frame obate ma kire ne ma ne spray bi na ma papa lock bi ama no ne ahaban bi keke on kese gra so obesan ko kudi san kwase asa be ma no besan ba oh chaka o ifa no woko obakai ahani adum besi ahaya attention TV I am doing it to Frosana no from Mary War mama mfie mi ensa na dia kan from waiting from Cristiano Ronaldo CR7 na mi fa konye na mi nchia papa usubempa Dr. Isaac usubempa na mi nchia Dr. Asi Ukanse Amasama Stadium Junction SO Herbal Clinic ho na o first na ye herbal si anu nyankopon apagya ne nsa na mi nyuma pawo yenti no akọ into clinic sanso na grad satipo of Belgium nchia woni nkola ni na me queen sister Michia why ma feel why na also frame bi alright bisa wle mama che nso Michia makra nyame enhira obibia me na mase bye bye.